ukube ngithenga izitholela mina mawucabanga bengizomenza manje bengizomenza njani lo muntu esifazane lo bengizomenza njani inhlobo nomuntu inhlobo nomuntu bo kuyimanje lezinto zenzayo nozenzelana kuyimanje bona impalelile ngacela ukuthi na akenze la bo kuyimanje igqoke kanjani imanje make unjani anganelisi nje uyabhora maziza ngala izwa unayaka kanjani kuyingane nayo yona into nisho ke nabantu besifazane uyaka kanjani ingane nayo pho sayakha phela ngoba shuthi kwayiqondanela sikubingelele mbukeli lapho ngasekhaya ubingelela inkunzi imadoda yokuqaqwa uqumba amaqumbana selesele lentaba ngikubingelela bukhoma kuhlanga media uma ngabe ke ufuna ukubukela yonke into esiyenzayo lapha uvela useshe lapha ku Facebook uthi uhlanga media noma uye lapha ke ku YouTube ufuka ukuthi uhlanga media bese upressa lapha ku subscribe uhlelo ke leli gama lalo silibiza ngokuthi ke why mina ebantwini bebonke why ukhetha ukuthi ke lobu buhlungu ubuzwise mina lesho ke ibhalela yilabo bantu labo othola ukuthi mhlambe unesiqiba ngaphakathi unento ayenziwa omunye umuntu wathula nayo wangamvezeli lo muntu ukuthi uyazi ukuthi lento yenziwa uyena sekuyisikhathi ke manje sokuthi cha mfowethu ngicela ukubuza ngibhlungu kangaka nje ngento wayenza kumina kungani wawuyenzelani lento kumina ebantwini bebonke nje why mina uyazi ke nawo lapho ngasekhaya mhlawumbe khona umuntu owakwenza into ebhlungu kodwa uhleli nje uzitshela ukuthi wena wazi ukuthi uyenziwa uyena le nto ebhlungu namhlanje isona isikhathi sokuthi lesi usibhalele sihambe siyokufunela lo muntu sibuye naye phila phiu ukwazi ukuthi umconfronte umbuze lokho kusenhlizweni yakho ufuna ukuthi umbuze kona namhlanje ke sibhalelwe insizwa lapha bayibiza ngokuthi iwusanele ingeya kambanjwa ithi bafethu ngicela ningilekelele khona wesifazane lapha owake wangenza into ebhlungu akazi ukuthi ngiyazi ukuthi kunento ebhlungu awake wayenza kumina ake sigijime ke siyobheka ukuthi mhlambe ngabe ke kuhamba kanjani asichazele istory sakhe khona ke nodadewethu lo ambhalela ezokwazi ukuthi abone ngoba siyambile sajubalala samfuna saze samthola ilapha indaba Azikubingelele mbukeli lapho ngasekhaya sekuyisona ke leso sikhathi siyambile sahamba sajubalala sahamba siyofuna nansi intokazi uSnake igama layo ingiya kaNdlovu isibongo kunomuntu othe wasibhalela lapha ebhala mayelana nokuthi kunento ethize afisa ukuthi ke ayikhulume naye ke ulokuzane uSnake kodwa ke ngaphambi kwako nje lokho ngoba siyafisa uqale sazi kabanzi ngaye nempilo yakhe nje ukuthi mhlawumbe ngabe kuhamba kanjani uyaphila kodwa nkosazana yebo ngiyaphila yebo ntombi siyabonga ukuthi uvume masikubiza ungazi ukuthi sikubizelani ungasilwisi futhi ufike nje ukhululeke njengoba ukhululekile ngalendlela siyakubonga kakhulu lokho yebo usisi uba igama lakhe nje mhlawumbe mangake wena uzithule yebo mina sengiyalazi kodwa mangake uzithule nje wena ubani igama lakho nesibongo igama lami kuSinethemba kaNdlovu isibongo manje awungitshele kahle ke ngifisa nje ukwazi ngeindaba zakhe ezinteresting ngabe ngoba ngifuna ukuzwa mayelana nokuthi kuhamba kanjani la ngasentshebeni ngabe ukhona umlisa thizeni mhlambe ophila naye yebo ukhona igama lakhe usanele wakambanjwa isibongo yebo nini niyathandana naye yebo siyathandana ubaba wengane yebo akekho nje omunye umuntu ophila naye cha akekho yena nje singakanani ingane manje ingane ina 3 years yebo unjani ngoba phela manje isikhathi esiningi kule nsuku esiphila kuzona uthola ukuthi kunokukhalwa mayelana nokondla izingane zonke lezo zinto ezikanjalo unjani ngabe umuntu owondlayo ingane yakhe hey ubuya ayondle abuya ngayondli kuyenzeka kudlule aboma 3 months imali engane engayilokuzile ngayondle ingane uyasebenza yini wena cha ngisebenza uyayenza njani nje mhlawumbe mase kufanele ingane mhlawumbe kuba ukuthi iyathola izinto ezidingayo since ungasebenzi ngoba ingane lengane phela iba nezidingo hey kuba nzima impela kuba nemali yeqolo incane ngiyazama ke ngizame ngayo nje kuyele nale ngihlanganise nami kodwa khona impilo ayikho lula hayi ayikho lula inzima impela inzima kakhulu kodwa kahle ngabe ukube kuthiwa ingane ayikho ngabe impilo injani mocabanga ukuba ingane ayikho ngabe kungconywana kakhulu manje sekukhona ingane kumele ngicabangele yona nje ngicabangela abantu ababili ngicabangele mina ngicabangele nengane kunzima nje kakhulu impela manje phela ngoba uma ngabe usuke unengane nomuntu nithandana
eyondla ingane noma nindawonye sithi nebantu abathandanayo kuba khona le nto nje ukuthi kumnandi manje uma kuwukuthi akayondla ingane ke manithola lezo ikhathi zobumnandi nindawonye ke kube njani nje mhlambe hayi kunzinyana nje impela uthando lwethu nje lukho nje right lumuncwana nje luney'nkinganyana isizathu uma ubheka yini ile ndaba yokungayondla ingane imbangela nje enkulu le yokungayondla ingane ukhona nje umuntu mhlawumbe ongathi ingake ngaxabana nosibanibani kwabanzima ebantwini nje abaphila emhlabeni engabusondelene nabo engaba abantu abanjani khona nje umuntu othi usibanibani ngake ngagejana naye kwabanzima hayi akekho bonke nje abantu osondelene nabo ba ni right nabo si right nabo umuntu onjani mhlawumbe ngathi uyazichaza when it comes to ukuthembeka umuntu onjani mhlawumbe ekhaya emndenini ebantwini ophila nabo abantu abasondelene nawe nje umuntu onjani ekuthembekeni mangathi was rated nje ku10 out of 10 ukuthembeka kwakho kulele kubamba ukuthembeka ngithembekile ngathola 9 out of 10 9 okushuthi nje uthembeke ngempela phela maku 9 out of 10 siyakubonga kakhulu ukuzwa lokho so kunomuntu la othe wasibhalela sibhalela lo muntu wasichazela mayelana nestory sakho esithinta wena naye uyabo sase thina siyahamba ke njoba sikulandile sakubeka la sase siyahamba sayokulanda inhloso yethu enkulu kakhulu ungathuki ngiyakubona ukuthi uqala ukuthuka inhloso yethu enkulu kakhulu ukuthi sifuna ukuthi ubuke umbukiso bhanyabhanya wakhe okuyivideo uze ukuthi yini isikhalo sakhe maka ukuthi isikhalo kodwa maka ukuthi into ekutusayo mhlambe ezokujabulisa nakhona futhi lokho uzokubona kwivideo ungafisa ukuthi uyibone ivideo since umuntu othi 9 out of 10 umuntu othembekile ngicabanga ukuthi ayikho vele into ekuthusayo ayikho into engakuthusa konke mhlambe kuhamba kahle ngithembekile okay ready for ivideo singayilokhuza okay ake sithi ubheka ke la asibone ukuthi ke ngabe ngohamba kanjani okay futhi wena uzobe sewupressa lapha nje nangu play lapha ezansi uyimise khona nje kanje ifoni uzopressa nje la sanibonani igama ngingusanele Mbanjwa esibongo sine ngibhalelile ka why me under uhlanga media ukuzokubuza ukuthi ngabe lento iyiqiniso kangakanani ukuthi ngalesikhathi wena umithi ingane yami mina bengifika kuwena ngikulethele imali zokuthi uhambe uyogqukuza ngikubize uze endlini yami ukuthi ngizohlala nawe ngifisa isikhathi sokuthi ngibe nawe wena ungichazela izabazaba njalo mangifisa ukuba nawe ngikhulisa ingane yami isaseswini kuwena ubuhlezi ungibikela ukuthi nayi uma wakho uyagula kanjani ngathula lapho ngakuyeka ngoba bengikuhlonipha njengomuntu engibambisene naye enginengane naye kuthe sengithola ukuthi na wena ubulokhu ubhizi nabanye abantu besilisa ngalesikhathi sena mina sine lento ngiphatha kabuhlungu sandwa sami ngifisa ukwazi ngabe iyiqiniso kangakanani ngoba ngaphakathi isize yakha ngisho umgodi nalengane esinayo engisi mangihleli ngiyibuka ngihlezi ngifike lo buhlungu ngaphakathi ngisi mangiyibuka ngibona isicobo salomuntu lo wesilisa ekuthiwa ubuhlezi ubhizi naye ngalesikhathi lesi wena ingane yami isaseswini kuwena angalile ingane yami ngiyayondla sengize nganama-doubts manje bengiyondla ingane yami kahle manje sengiyikhipha kancane imali ingiphatha kabuhlungu lento sine oyenze kumina that's why ngibhalele uhlanga media ukuthola iqiniso ukuthi kabe lento le iyiqiniso kangakanani ngiyabonga angazi mhlambe noma ngisangaphinde ngiyiphinde futhi kwesibili cha ngayiphinde indaba hayi ngiyathuka nje ukuthi ngiyathuka yini ethusayo ilento le engiyibona la
angazi mhlambe eliphi side lekuthusayo la uthuswa ukuthi khona into ayaziyo ngawe noma uthuswa ukuthi kunento kanje obungayazi uthuswa yini? Hayi ngithuswa nje yilento nje engiyibona la yangimangaza kakhulu. Awuyazi? Hayi angiyazi nje nhlobo ngiyazi nje ngifuna uqamba amanga. Ayibo. Uthe konje mangibuza ukuthi ku10 ukuthembeka kwakho kulele kuphi 10 out of 10 wathi 9. Nami ngisho ukuthi ngiyakuthemba. Kusho ukuthi kumele ngikuthembe ukuthi ukuthembeka kwakho ku9. Yabo impela nje ngithembekile. Kusho ukuthi uyasukeleka ngamanye amazwi. Hayi amanga yabo nje la amanga into engekho nje ayikho amanga. Mhlawumbe ngoba sesobabili kanje mhlawumbe kuzohamba ekhamba ubafo afike anginayisho ukuthi angisazokwenza iphone call. Akekho umunye umuntu wesilisa okuzibandakanye naye ocansini. Hayi akekho. Uzithwele. Hayi akekho. Akekho umunye umuntu wesilisa obukuzibandakanye naye ocansini. Ubafo nithandana naye ungazithwele kodwa nje nithandana naye kodwa uthola ukuthi uzibandakanya nobafo uphinde uzibandakanye nomunye umuntu. Lutho Nkosi yami, lutho. Soloko wathembeka nje uthanda into. Seloku nje. Akuzothanda ukuthi kube nzima ke makunjalo. Ngoba yena mayekhuluma uzwakala enesiqiniseko sento ayikhulumayo ngoba nawe uyambona even simbuka la uyambona ukuthi into akhuluma ngayo nesiqiniseko sayo kodwa ke yasazi. Kumnandi ukuzwe side lomunye umuntu uphinde uzisade lomunye umuntu uphinde futhi uweze sokwezwa omabili uyabona kodwa wena ngoba uyazazi ukuthi umsulwa ngicabanga ukuthi mhlambe indlela ekuyiyona engasisiza njengamanje ukuthi simthole ubaba abe khona kungaba njani lokho? Okay. Ni right naye umgcine nini mhlambe? Nase kunesikashana nje umgcinini. Niyafonelana kodwa? Lonto engathini. Sebenza phone yami. Awusebenza phone ikhona ngiyabonga kakhulu. Ake sifone la sibone ukuthi mhlambe sebekuphi ngoba bebantu bebeza la. Yebo. Ya, bethu ngicela nimfake. Okay. Alright, sharp. No. Ngathi sebefikile bakhona la ngaphandle bazomfaka. Usizwa kanjani? Ukuthi uyeza uzoba khona uzoba manje uzobe la. Akafiki. Okay. Kulungile. Ake simamukele. Yebo, ngidengele namfowethu. Kunjani? Ngiyabheka. Wazonginyanyisa yazi. Uqhamuka usuzongiveza kanje ko TV usuzongiveza lana nje uzongihlaza. Yona ke ingane wawigcine nini? Ogcine nini kuyondla nami awungcine nini? Hayi anginyanyisa shefu into enzayo yangicika nje. Kahle maka boy. Kahle. La ngibhalele kaHwayi mina ngesimo sokusini kunobuhlungu engibuzwa ngaphakathi. Bese ngeke sihlale phansi mhlawumbe endlini sisolve yonke ingale uzongihlaza kuma camera. Kuka ngakho kuka ngehlisa isithunzi. Mana senike nabingelelana mhlambe. Bingelela nani gcina nini? Ubumgcine nini bafa? Sekunesikhathi eside sona mfowethu. Kade ngicela. Hayi kade umgcina nini ukumbona? Hey. Uphelile u3 months ngambona. Ngibuza ukhuluma ufufaka negama lekuthi ingane basho kwacuma bavutha. Ingane nje angisaphathiki ingane kade nje yagcina ukuyifakela imali yayo. Ukwakuveza lokho ekuqaleni. Bengikuvela. Uyena ngimazi ucathi ingane idla amatshe yini. Njobe ngayisupport nje ingane. Mana. Engazi kahle futhi uthasebenza. Mana sine. Njoba ngibhalele la kaHwayi mina. Ngoba ngifisa ukwazi iqiniso ngoba kunomfowethu kunomunye wabafowethu ohlala lapha ngakini. Ongichazele le story mfowethu sokuthi na ngesikhathi esayithwele. Usine. Bekukhona la abebhizi khona eceleni. Angizwanga. Iqiniso lemlapha. Yabona nje into indlela engiyazi ngayo nami le efika ngayo kumina. Ngizwe ngiqede ngilalela into ekhulunywa abantu.
Kodwa nje uyayibona ke ngiye ngalokhuza la bafu ngiye emva kokuthi ebukile ivideo ngiye ngambuza ukuthi lokhu uyakwazi yini ubese ngichitha wathi hayi cha akakwazi wena mhlambe lo muntu othi wakutshela umthemba kangakanani bafu ukuthi mhlambe ngabe ngempela lento iyiqiniso yini ya kona mfowethu bengingamthembi kodwa lento yahamba elokehleze igcizelela kumina eyisho yabo yagcina yakhe isilonda ngaphakathi kumina ngesimo sokuthi nangumuntu esilisa ngimane ngaye kuyithathela phezulu lento le ekutheni ngize ngifike ngimbeka isandla lo wesifazane angifuni ukuze ngicina ngingeneka ekutheni ngiboshwe bafu into ekuyiyona kahle kahle ekuphatha kabuhlungu kuyona yonke lento iyona yiphi into ekuphatha kabuhlungu because ngolwazi enginalo uya understand ukuthi ninengane nalomuntu wesifazane futhi awukuphiki uyakuvuma lokuthi ninengane yini ekuyiyona ekucasulayo la kahle kahle imaki kulandiseka mfowethu njoba ngiye ngakubekisela ngezizathu ngento kamfowethu ongitshenile oseduze nala ehlala khona usisi wena ukhathaza ukuthi ulale nomuntu ekhulelwe ingane yakho hayibo yebo yonke ekukhathazayo le ya lento ingenza ngibe mbili ngoba ngisho ngiyibuke ingane le esinayo sobabili ngiye ngiyibuke ngijiye ngibuke ngathi na I know ngathi sikhona isicubu somunye umuntu yona into ezidale ayikho leyo yona into edala ukuthi na mina ayikho ngilo ngidembesela ukuyondla ingane yami angiphiki kona ukuthi yami wazi kanjani mana njengamanje ngithi ukhombisa ukuthi awumthembi kahle kahle ngoba kunomuntu owaqhamuka nenkulumo ethiza ngithi so yeah ukuthi ingane yakho ukuthemba kangakanani ngoba ngendlela ukhuluma ngawuzwakala engazuthi unongathembeka nawe uyakukhola ukuthi ingane yakho njengoba ukhuluma nje isiqiniseko sithatha sokuthi eyakhe ingane engakusho nje wena mfowethu lento ukuthi bengingafisi vele ukuthi agcine eyazi lo owakwami kuthe emalangeni adlule ngiye ngamcela ukuthi ngicela angivakashisele ingane oh yeah uthe uma ngivakashisele ingane ngaleso sikhathi ke ngayithatha ingane yami mina ngahamba ngayokwenza iDNA test hayibo sorry uqinisekisa sorry uthatha ingane ngaphandle kwemvume yami uyintshontshe uyokwenza iDNA kwana lokho kungijwayela ngizweka sisi yabonga lesikhathi ngiyafuna ukuthi uqhubeke yini ekhathaza amabi ukwenza ingane iDNA test because egcineni kusuka ngithi wena uyazi ukuthi ingane yethu sobabili yini ekhathaza amabi benza iDNA test angikhathazeki ukuthi kwakfanele angitshela ukuthi uzoyenza lento ayenza vela ntshontshe ingane yangikize yenzeke iDNA test ingane wena ungazabe sinjenge manje uyenzile futhi cishe imiphumela unayo noma engakazi yeah yini le dinga wena kangaka kwiDNA test cha nami kumele ngibe lokhu kungangithembi nje uyangicika uyanyanyisa into oyenzayo le ngane yethu sobabili vele usuku uthatha ingane nje uyenza iDNA ngaphandle kwemvume yami ngicela ukwazi ngicela ukuqhubeka kancane bafuthi uyambile kwiDNA test then kwenzakalani mfethu ngase ngane wethu uma ukuthi khona la ngathi uphatheka khona kabi ya wena bafo ngingambile ngayo kwenza iDNA test ngathola ukuthi ingane yami la esingiphatha mhlambe enye izinto le kumele siyishayele ihlombe ukuthi okungenani kukhona ukuthi okutholile ukuthi ingane yakho ngoba ngicabanga ukuthi mhlambe into ebeyenza ukuthi uyokwenza iDNA test angithi mhlambe bekuwukuthi mhlambe lento kade ayiqale libelenza ephindelela mhlambe ingane ingakubi khona yeah so wasuyathola ukuthi ingane eyakho yebo yini ke manje lese ikwenza ukuthi uhudule inyawo nesikhambi ukondla ingane ukuthi mfowethu lo mlisi ongitshenile yize ngeke ngimbalule igama ngizombeka ebanganini bami kahle kahle lo mlisi uthe uma ngilandisa ngalento le ngalesimo lesi wabe sethi usenzo okumfowabo engimaziyo mina ukuthi ngathi umzala okanye ikhona into ebahlanganisayo ngokwegama hayi ngeke ayike amanga lawo ayikho into engekho leyo iveleke nina abantu besifazane ngisho iqiniso nilazi nigcina ngokuphika kanje isihlobo sami pho usenza ihlobo sakho uyisihlobo sami awukaze nje wena umbandakanyeke hayibo uyangithuka phela mawusho njalo yazi uyangithuka ngithiwa ngengaki inhlamba kulungile iqiniso liyovela kodwa ngelinye ilanga ngoba manje uyayiphika lento ngisho sengiyilethe la enkulu awungenzi phela wena umuntu ungenza isilwane imake zizi uthi usenzo la khuluma ngawo isihlobo naye uyisihlobo sami usenzo
wena baba ukuthi lethi ngiphatha kabuhlungu. Yaba uya understand ukuthi manje wena sister khona lento eyenze uthola ukuthi abantu bazihlobo mhlambe ngandlela thizeni njoba esikhathini samanje sokuzwa kuthiwa nje ingane ithandana noyise oyizalayo bekuyini isihlobo so izinto ezikanjalo ziyenzeka ngiya understand khona ukuthi ngeke izifike kahle kwena makuwukuthi awuyazi kodwa makuwukuthi uyayazi mina into engiyithanda ngeqiniso iyodwa lishintshe kodwa manga hamba vele ukuthi bekwamanga so ngiyakuthenini if ukuthi mhlawumbe khona into ekuyenzeka nomuntu uthizeni noma ngaseyena usenzo ngoba mhlawumbe kuyohambe kuvele nalokho ngoba nali ithuba njengamanje ulitholile lokuthi uphumelo bani mawukuthi ake yaba khona into esimayifane naleyo kuhle usale soyikhuluma nje ukuze siqhubeke nempilo isihlobo sampho hayi oh yona yake yenzeka kodwa hayi nesihlobo hayi ngiyabo ayikaze nje nesihlobo ngiyenza leyonto nesihlobo ngikaze okusho ukuthi yake yenzeka yona kodwa hayi nesihlobo hayi mana baba ngiyaphila ngicela ukumpululema ngalezikhathi uyithweleke sisi yini ebidala ukuthi njalo mangabe ngikubizele elawini lethu esilala kulona ngisi mangifisa ukuba nawe ngikwazi ukukhulisa lengane le ngithi sinayo mina nawe unqabe njalo uhlezi ungibekela izabazaba wakudala wakwenziswa yini lokho wakwenziswa yini unesicefe nje uba unyanyisa ubungidini ubungibhora nje funa la nje hayi ubungezi kahle lokuzana heyibo kanona bongabe ngoba umuntu bongazibokhulelwa bengikhulelwe ngathi bengaliswa yini bengisini bekuthi angithazandle ekhanda nje mayeqala ethi uyangithini izwana isona isizathu lesi sakwenza ukuthi ugcine sozibandakanya nosenzo ngoba hayi bayikho leyo nto Nkosi yami ukuthi phela kunalolwazi enginalo lokuthi umuntu mangabe ekhulelwe ingane lesuke iseswini isuke ifanele ukuthi ubaba wayo lokho yakhela umgudu wokuthi ngelinye ilanga mhla seyivela kube lula ukuthi ivele so wena ke lelo thuba lelo bolisebenzisa nobani lelo kuyikhulisa hayi bengasebenzisi namuntu bengihlalela nje yayikhulela nje uJesu isimanga cha kulungile ntombi siyakuzwa kodwa ke manje bafo kunelinye side la engilitholayo la kuwena elokuthi yebo yakudina lento ngiya understand futhi ukuthi ngani ukuthi kudine yabona kufanele futhi uphatheke kabi ngendlela owachazelwa ngayo yona that's why bengikubuza ekuqaleni ukuthi umthemba kangakanani kodwa mangabusho ukuthi uloke ikhuluma eyigcizelele iphindelela iphathi ekuyona engifikisela ngamahloni nangosizi ile yokuthi umlisa lo ekuthiwa usenzo uyihlobo sakhe kodwa still uyaqhubeka uyayibelieve noma kuthiwa uyihlobo sakhe kungani ukuthi kwakwenzeka wena bafo ngolunye usuku wayengimemile isimenyiwe ececeni kubo yabo wayeloke bebizana manje bebizana manje yabo lento eloke inokungiphatha kabuhlungu yabo ongakuba uthe sengichazela umfowethu lo engingafisa umbalula igama ngathi mangiyibuka ngihleli nami ngayibona ukuthi ngeke afanele izinto nami ngithi mangabe ngihleli ngiyisola ngithi mangiyibuyisa kubuye yona exactly into engihlezi ngiyicabanga ayikho leyo nto ayikho into engekho ayikazi bekhona ngicabangela umngcolo nje hayi bo kahleni inkinga yini nabantu besifazane yayiphika into ngisho senilazi iqiniso hayi ukuthi yona ingawashayisa amakhala ngoba uma ngabe eveza ukuthi ihlobo sakhe futhi ezinye zezinto lezo siyaqonda ukuthi kuyenzeka futhi abantu abahlobene bazenze izinto kanjalo manje ngoba vele ingane yakho bafu yini le ekuyiyona ekwenza ukuthi manje hayi ngeke ubuyungayondli waphela ingane emekwe yakho ngisho ngathi uyikhuliswe omunye umuntu kodwa for the fact ukuthi wena uqala owayaka eyakho leyo ngane leyo ngisho ngathiwa yini elandelile emva kwalapho ayisakwenzeni ukuthi ungayodli leyo ngane vele sekweyakho amaphutha kanina asethwalwa yiyona kanjani ingane wena mfowethu lento yothando ngicazi uma ifunga yithatha uyifaka ecathulweni zami nawo ingakuphatha kabuhlungu because isikhathi esiningi njoba eshilo ukuthi asisabonabonani mina uthando nginaye ngalo nginawo ama plans ngayo inkinga yethu naye iyodwa yini le ukuthi wasabonana naye ngingasho mfowethu ukuthi ngiye ngibambeke ngala ematohweni kodwa isikhathi sakhe ngihlezi ngiyinikile ukuthi ngiyohlezi ngesigcina akekho mhlambe omunye umuntu wesifazane mhlambe okwenza ukuthi ungasabinaka hayi ngabe ngiqamba manga isikhathi esiningi nje ngisuke ngisemsebenzini nje
isona sikhathi nje usho ukuthi nje la kulo 3 months nje wena umsulu ngisho ngathi umfana ukhona la ehamba khona kube khona la edla khona eceleni. Okay bafu lana ke kunenkulumo enjena dadewethu futhi bafuthe mengabe sibhalela wasiyalela yonke into yabona wasitshela ukuthi kunomlisa la obizwa ngokuthi uSenzo wasendaweni ukuthi sahamba thina ke sayomfuna uSenzo sasamthola. Uma ngabe simthola uSenzo sibe sesizama ukuthi sikhulume naye simshuthe kodwa ke ngenxa yokusabela ihlazo elithize engeke ngilidalule njengamanje ngenxa yokusabela ihlazo elithize wathi akafuni ukuvela kodwa ke wavuma ukukhuluma nathi sakhuluma naye senza indlela thizeni simqophile futhi uyazi ukuthi simqophile akho luthi siyifihlile uyazi ukuthi simqophile samqopha sakhuluma naye saqeda kwabe sokwaba ukuthi ke sizobuya nayo lo voice size nayo la ohlelweni sibe sesizoyidlala sesiyidlala umfowethu akayazi ivoice nawe futhi awuyazi ivoice thina siyambile ngasese sakwazi ukuthi siyokhuluma naye wakhuluma ke wavuleleka konke nje akukhulumile cishe uzohamba uthokozile nawe nomfowethu uzohamba ethokozile ngakukhulumile cishe umfowethu uzohamba ephoxekile cishe nawe futhi ungahamba uphoxekile ngesize sazi ithuba ke leli lokuthi sikwazi ukuthi siyidlale lokhuzane leyo voice ukwenzela ukuthi wonke umuntu uzohamba egezekile angazi mawukuthi mhlawumbe ithuba nginikeza nobabili ngingakujabulela kakhulu lokho bafu mawunganginikeza ithuba lokuthi ngiyidlale ivoice ukuze mhlawumbe nento yenu niphinde niyilungise mayise ngakwazi ukulungiseka niqhubekele phambili uyabona nawe sisi ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe uyafisa ukuzibona nobaba womntana wakho ni happy yonke into right akekho umuntu engicabanga ukuthi uyafisa ukuthi ingane yakhe kule ngaphandle komunye wabazali wonke umuntu uyafisa ukuthi ingane isondelane nabazali bobabili uyabona so ngicela ithuba ke mina ninginikeze ukuthi ngiyidlale le voice sibone ukuthi mhlambe kuqhubeka kwenzakalani all right nalo ucingo lami la mfono awusuka madoda okay ne voice la konje kwakumhlaka bani madoda athi ngibona ay ngiyona le antisibone le cha madoda uzonika le telefona kodwa phuma ngeke futhi angikwazi ukukhiphe ngikhiphe njengoba abantu bephuma nje mfethu lapha ngoba vele egcineni kosuku ngeke size sikulokhuza ngeke size sikushuthe into esifuna ukuthi sifuna isitoli ngoba la kuyavela ukuthi mfethu useyikhulelwe walokhuza walala naye ikhulelwe njalo manje mfethu umjida wakhe akaphathekile kahle wena into engifuna ukuyazi ukuthi lo nto ikhona ngempela yini ukuthi walala naye uSinini ufuna ukwazi lokho kuphela naye into engifuna ukuyazi abantu phuma akafuni ayo amadoda awuphupha la madoda lawo okay wait yeah ngifuna ukuzwa lokho kuphela naba ukuthi ithini into kahle kahle walala naye mfowethu indaba yami noSinene ayilula njengoba ucabanga mfowethu uSinene mina naye mfowethu mengikhuluma iqiniso imake ngiyaqolisa ukuphazamisa mfowethu ilokuzana ivoice le uyayazi yasenzo okay ake siqhubeke kulungile uyayazi asiqhubeke ngifuna uqale ngithole lo kodwa ianswer ngiyitholanga asiqhubeke oh yeah kodwa yabo lento masizophuma nje basenza ngiveza amakhamera manje and ngiyafisa abafethu ukuthi nishintshe nezwi lami ngezwe kanje khuleka bafukhuleka mntu so shintsha ivoice soyishintsha kungesana ngoba yabona masifika estudio lapha ngiyazi ukuthi abantu bazozana bahlezi benokushona le ungathi usule iphika yonke lento umfethu ayicabanga so thina silethe kwena ukuthi uma ngabe ephika makuthi iqiniso kube ukuthi wena usitshelile ukuthi iqiniso uma kuthi amanga sazi ukuthi amanga yabona yiloko nje cha mfowethu into yami noSinene ime kanje mfowethu uSinene mfowethu njoba sizihlobo nje kanje yabo nginakho ukuthi laphe yaqala into le mfowethu ekukhuleni kwethu yabo kungasinde siyazi uyazi ukuganga lokho okuganga nje mfowethu kwezingane mfowethu yabo ukulala ya mfowethu ngoba into nje esikhula nayo leyo kodwa ke ingekho serious nasibuye sikhuze kuyona yabo so lento mfowethu eyenzakalile because ubengitshelile yena vele ukuthi cha umuntu osithwele yabo usithwele ingane yakhe waqhubeka kodwa walala naye cha phela mfowethu mina umuntu engingamazi mina yabo uma ngumuntu othi uma ngingakwazi anginendaba nawo ukuthi ubani wakabani yabo ngiyazi kodwa ukuthi umethi wena into ubani ongamazi
umtshito umfowethu lo amamithesile angimazi kodwa sinanginakho ukuthi ngibabone ngoba umfowethu ubamisile ukuthi afike noma mhlawumbe nje ukuthi vela othando kule nto niyazenzela kunjalo mfowethu enye into mfowethu uma nisuke nabantu begazi kunzima ukuthi niyeke into emquba kanje that's why ungafuna uvele ekamereni ngiyabona ke manje manje into lezo ngidonsela manje ngicine manje ngisengibonga ngendlela emphakathini no baba angifuna ukuphamba manje mina bona ilo party engicabanga ukuthi nombukele ekhaya uzoyijabulela na umfowethu lo bhayile mhlawumbe uzoyijabulela lo party lo besifuna lo party kuphela thina mfowethu ukuthi lempela ngabe kwenzeka yini manje ushuthi ngekase kulele mhlawumbe ngabe wenza kanye noma mhlawumbe kwaba amahlandla nje mhlawumbe nanisneke kanye nasenjwayele ukuyenza le nto hayi uma sithola isikhathi nje because umuntu vele nje engazi ukuthi ngiyamthola noma inini yabo okay ivoice kasenzo lo uyihlobo sakho le uyakuveza futhi nawe ukuthi nizihlobo nayo angazi ukuthi mhlambe uyayibona ke lento uthi ugebeleshe kanjani lo uyenzayo hayibo ngangifuna ubuyenziswa yini yonke lento le hayibo phela wena ke hayibo isona isikhathi bo ima kancane mfethu yabona ngathi ungayivumeli ushukela awunyongelo ungavumeli ibhlungu mana bafihungu ibhlungu ya understand mina ngiya understand ngiyangena ecathulweni zakho umuntu wesilisa nami ibhlungu ngifuna ukuthola iside lapho sesithi okay nathi voice note nje manje siyayidlala senza sitshela ukuthi ngempela lento kade yenzeka and wesiphathi engicabanga ukuthi iphathe ebhlungu kakhulu ukuthi lento uyenze nosenzo ukhulelwe ingane kamfowethu lento yenza ukuthi umfowethu abone ngazuthi kune side enganeni yakho kuyiside lasenzo neside kuyiside lakhe hayibo ingane yakhe awangine DNA ishika athi ingane yakhe bona nje balolo ubafo la uthe ngikathi wena ukhulelwe wawunokubika izaba uma ngabe kufanele ukuthi niyalokhuza niyandawo wayengidina wenesidina hayibo ngabuza yona nto ngayisho kumina after sonke lesikhathi lesenkwethu mana baba kancane ngibuzile umbuzo kodwa ngathi mina akekho umuntu obowenza naye lento befanele bayenza nobafu yokukhulisa ayikho lento cela umtshele yathi ungitshele ngithe ngitheke uthe akekho okay ngicela uphinde ubuze futhi lo mbuzo okay ngenkathi uncisha ubafu ithuba lokuthi akhulise ingane yakhe ukhona nomunye umuntu omnikezile ithuba lokuthi akhulise ingane kabafu ubafu ephila hayibo wayengekho ubani wayengekho umuntu engangilala naye ngiphinde ivoice note ngidlala ngazi mana angithi wena usenzo nihlobene na uyakuveza futhi usenzo lo kuyaza akafika ukuthi nihlobene nosenzo nobabili masembali kungani wena ukuphila ukuthi ngalile na hayibo mhlawumbe naye usenzo wayefuna ukuyidicelela igama lami nje phansi hawu yabona ke mase nje sister mina vele ngingazi ngizokhuluma ngithina yabo njengamanje isikhathi sokuthi uclean igama lakho lesi voice uclean igama lakho liqiniso voice ngiyaqala awuphulule yebo sine ngokukhulu kuyithoba ngiyacela lento ebihlanganisa mina nawe kube ukuthi isiphelile leyo uthando ngiyacela ngizozama ukukhokhela ingane yami ngiqhubeke ngiyondle ngendlela wena enganubhezi wena enganubhezi wena khona ke sethu ubhezi wayikona man ufuna ngenze njani manje okay kancane nje bafethu kancane yazi khona into engiyibonga ubafu ngawe yabona omunye umuntu wesilisa mfethu bengasukuma aqhashe mhlawumbe ashaya umuntu ngiyabonga ukuthi uyayihlonipha le phathi ukuthi umuntu esifazana akashaya phela mina uyihlonipha bafu nalokuthi ucabangela lo msebenzi wakho ngiyayithanda lo phathi ende kuzokulapha kakhulu isinqumo sithathayo singakulapha futhi ukuthi mawubona ukuthi uyahluleka uthatha isinqumo sokuthi ubone ukuthi akuyeko ngcono kunokuthi mhlambe uzugcine wenza into kusasa uzophinda uzisole ngayo ngeke vele ilapho wona kodwa njengamanje silele ekuthenini ifuna sithole iqiniso angizasikakalithola yebo sekhulumile usenzo alikho iqiniso elidlula leli wena mbafu alikho iqiniso elidlula leli okay sis akukaze kwenzeka ngicela ukukhuluma iqiniso manje yabona mase kanje sese kufuneka iqiniso ngoba ilona eliyohleze likumele akukaze kwenzeka kwenzeka kanye yaxolisa yayiseka into exolisayo hayi ngeke
Yabo nje kwayimina senginamahloni nabafu. Yabo ukube kuyangami ngabe lenda ukuthi zinento ebuhlungu kakhulu. Ithuba lokuthi azikhulisele ingane yakhe belikhona. Uyabona? Ngithanda ngayo yonke inhliziyo yami ingane kodwa ngibe ngihlezi kinalama doubts la okuholele ekuthenini ngize ngibhalele la kaHwayimini ukuze ngithole iqiniso ukuthi nalimi kanjani nabafu. Ngiyabonga ke ukuthi nikwazile ukungisiza naze nangenelela la ekuthenini nihambe niyothola irecord le enilalelisa yena asehluleka ukuphika manje. Uyayicabanga iminyaka esengiyihlalile nalento le ingidla ngaphakathi. Ukube ngithe ngiyitholela mina mawucabanga bengizomenza manje bengizomenza njani umuntu wesifazane lo bengizomenza njani inhlobo nomuntu inhlobo nomuntu bo kuyimanje lezinto zenzayo nozenzela kuyimanje bo wena impalelile ngacela ukuthi na akeze la bo kuyimanje igqoke kanjani imali unjani anganelisi nje uyabhora maziza ngala izwa unayaka kanjani pho ingane nayo yona into nisho ke nabantu besifazane uyaka kanjani ingane nayo pho sayakha phela ngoba shuthi kwayiqondanena kwenzeka kodwa ubani koshisa ihlobo sakho bhuti wakho ubhuti wakho shisa izwanje ubhuti wakho wenza kangcono kunobafa wawungayizali ingane pho ingane yabhuti wakho uma ukuthi ubhuti wakho wenza kahle ukuthi lento eyikhuluma ngempela wena waqhelelana nobafa ngoba nake ngenzi kahle bungamalingani pho sonke lesikhathi ukuthi akenzi kahle hayi buwena sicefe bungamalingani ke ukumala lento ethi it's over ngisho call back ungawushaya please call it over yiyo kanyeke umtshela ukuthi hayi cha hlukene manje yiyo kanyeke lento le issue abantu besifazane njalo mabebanje umaphutheni njalo bahlezi bemekuthenini uyabhora mengabhora uyabanda mengabandi wenzani mina besifazane niyabheda nibheda ngalento le ngibheda ngayo zonke lezi zinto lezi okay yini le ayibhora ubhora yini ukwenza nje yamhlula nje umsebenzi wami umsebenzi ngiyasebenza ngisebenzela mina nawe ukuthi sibe nekusasa elihle ubhizi ngifuna ukubuza ukuthi lengane wakubrush ikhanda wakulela okwenzakalani kulelwa wenza phela ngoba kuyenziwa kodwa nje wazwa ngihlaza awusizwa wazwa ngihlaza angithi njengamanje nihlukene niyathandana ya kuyathandana usaqhubeka noseyenza hayibo angiqhubeki naye hayi njoba bengishilo wena bafu ukuthi lento vele uyayibona nawo ngeke isalunga nje phakathi kwami nalomuntu lo yini oyixolisayo uphinde uthi uzokwazi kanjani uqhubeka nomuntu ongakwanelisi uyasho ukwaganisa lesinayo mina nawe ukuthi yabayiphutha wawaliswa mina wakhetha ukolana nomuntu wakini manje khaya iyaziwa lento yakho nosenzo bayayazi geza izandla noba no hayi nosanele usenzo sewahlala ekhanda ne izwana hey ukini kuyaziwa indaba yakho nosenzo kwemanje siyakhuluma ukusacabangana nalo senzo wakhe kwemanje siyakhuluma sacabangana nalo senzo wakhe hayi kahleke icilo leli bafu icilo leli bafo le ndaba loyizwayo ikuphatha kanjani wena bethu njengoba bengishilo nje bafu njoba ngiyacabanga nje ngempela ngimningi ngempela enhlizweni yami kodwa isinqumo engicabanga ukuphuma naso manje ukuthatha ingane yami ngiyikhokhele ngiyenzele izimfanelo zayo ngiyiqondisele ukuthi ikwazi ukubuyela esibongweni sami ukuphatha kanjani ukuthi awuyikhulisanga wena esekesiswini wayikhuliselwa umunye umuntu bafu ngingasho kona ukuthi kungiphatha kabuhlungu kwena futhi kuyisilonde esingasoze saphola kumina kodwa ngesimo sokuthi ngithe ngiyowenza iDNA ingane yakhomba mina ingane ayinacala ingane ngiyoyithatha ibuyele ngakumina phela nanga umuntu engingasamfuna empilweni yami wesifazane nanga awusangifuni kushuthi phela umnikeza ithuba elikahle lokuqhubeka nosenzo buwa manje isikhathi enganuzweli isikhathi asesishilo bafu phela sengangithonulana naye nje ube ihlobo nini manje
Hawu kwaba ikanye. No, usenza ukuvezile ukuthi ekukhuleni kwenu beniyenza leyo. Sekuyikanye manje. Khona usenzo. Sekuyikanye manje. Ayikho leyo nto ayikho. Phela thina umuntu esimazi ukuthi unamanga uwena ngoba wena ukwazile ukusitshela ukuthi ayingaze nenze lutho nosenzo kodwa masothola ivoice note kasenzo washintsha. Umuntu esimazi enamanga thina wena. Usenzo uneqiniso ngoba into ayishilo. Umuntu othatha lento le hayi ngeke. Ngeke. Mina ngalento. Ayibo. Wena manje la kade usina wena awungizwe embedeni. Shuthi na okucacisa wona ukuthi kwayilengane lesinayo ukuthi nawe uyinikeza uthando lwanele. Mana lo. Ujike wena uzo expecta mina ukuthi na ngikwazi ukukhipha imali inyanga nenyanga kodwa unobhizi nona bafweni eceleni. Ubhizi nabafweni eceleni. Kulungile ngizoyikhokhela ke yami ingane. Wena ngisakudinga emagcekeni. Hawu kanjani? Akithi angisakudinga intobo. Uyichilo. Hayi sengamane okube njalo. Wena kanti right yini wena yonke lento ukuthi uyenza uzibona right? Cha. Naku sowudelela nawe uthi uyisahluleki. Into engicikayo lento bengazenzele yedwa. Hayi ukuthi abiza amakhamera. Kunini ngiyenza? Manje mina into enginayo labafowethu nobabili ukuthi angifuni kube sengazuthi mhlawumbe ngidibhize uthando lwenu noma ngenzani ngokuthi mhlawumbe ngivumele lo ozothatha izinto ngenhliziyo ngokudinwa ukuthatha methi ukuyahlukana nami bese ngimanga kuyena mina nginganinikeza ithuba ukuthi mhlawumbe niphinde nithole lithuba mhlawumbe lokuthi mfowethu alekho ithuba ongabuthi usinikeza lona mhlawumbe ukuthi silungise hayi usengiphoxile vele nesikhathi bese siside enganginiki uyabo nami futhi nengane yami ngiyondla lokuyingcikingciki uyabo sengifuna manje ukuyithatha ingane ibuyele ngakumina manje sowulazi iqiniso manje ngilazi iqiniso angeke ngisamenza lutho lo muntu sorry ngeke ngisamenza lutho lo muntu kuyakujabulisa ukukhuluma uzongidampa la emakhamereni yona isona sifiso sakho leso mana ke manje makuthiwa ukudampa ngaphandle kwamakhamera noma ukudampa emakhamera kuhluke nganani nizohlukana phela awukungcono ukuyisenzozwazi zonke ubani walubani imake njengamanje angesizwe seliyazi vele ukuthi wena walala nesihlobo sakho ukhulele ingane kaBafa yini ngasalizwe selazi yonke into hayibo nawe bevele ibhedela nje ngani uzobhedela yena ngani kahle wena ngokusuka la ngihambe ngemsebenzini ngithi mangicela isikhathi sokuthina ngibe nawe wena lo unqabi yona into bengibheda ngayo la yona into ongayisho lo singibheda ngayo iliphi iphutho salibonile kulezi zinto lezi ngisasekhazenzile ngigcine ngivuka wena nje ongihlaza lapha ngwamakhamera ongitshothe na mina ungizwa uthi ngibe kusiphi isimo lapha ngawehlisa umoya ngathi yebo kwenzeka kanye okay bafowethu asiyiququmbeleni kwayisho lamaXhosa njengamanje ke so uyazi Bafa iqiniso udadewethu noma ungazehlisi nje ubonakala umuntu lokuphakeme njalo futhi ubukeka umuntu proud nangesenzo sakho ngoba awukwazi ukuxolisa bese uthi ngangivele ngingakuzwa kwathini uxolisa sakulwa kodwa phela iqiniso izwani nje uyamuzwa Bafa uyayizwa yonke lento eshoyo lo muntu uyayizwa yonke lento iphatha kanjani ke leqiniso elithi over phambi kwamakhamera ngoba iqiniso hamba kahle wena hamba nje kodwa ke phela mhlawumbe emva kwemasonto amabili uzolibona selikhuluphele ijuku ngeke likhuluphale leli angeke liyohlezi nje lishe izwa umuntu engamithisa izwa into engayimithisa kubuhlungu biza mina ngalento kubuhlungu wena musuba yini ke mina hayi yabona njengamanje idingo sokulwa sisekho angithi sekuhlukene Bafo inkulumo isho njalo yebo usafuna ukuqhubeka noBafa ngokwakho nje miyeke ukuthi uyakiyeka wena usafuna ukuqhubeka since kuba kwengane yakho mhlawumbe ayikho lento ethi kona benga right bese ngancenga phela hayi kutenzwa ncanqwa la Bafa ungangwani wena wona awumthandi lo muntu uyamthanda lo mpela bengimthanda phela izwane nje inkulumo zakhe uthi ube umthanda singancenga bengi ngisamthanda bakithi ubaba kaBoyboy hayi ayikho lento loku uyancetheza la mbukeli lapho ngasekhaya sicela ukuyigoqa la kanje ngenkolelo yokuthi cishe impilo kwamfethu izoqhubeka ngendlela kafisa ukuthi iqhubeke ngasizamile ngakonke okusemandleni ukuthi sithole iqiniso sakwazi ukuthi silithole nangu dadewethu
ithuba ulitholile lokuthi mhlambe akwazi ukuthi azehlise ngakonke okusemandleni nokuyiveza nje ngenhliziyo ukuthi angiphathekile kahle ngalesenzo esenzakalayo mhlambe ubafa ukhona indlela bengenza ngayo ukuthi axole kodwa akakwenzanga lokho ngicabanga ukuthi iphela khona la ekuthenini bahlukana uba futhi ingane izoqhubeka yonke ngendlela alukhuza achaza ngayo uthi uzoqhubeka yonke ziyohleza zikumangaza nje izinto ezenzeka la ngaphandle yabona oqala nje engaqale ngikunothise lapha yana ukuthi ibhlungu kakhulu into eyenzekalile masikhuluma ngendaba yomuntu okhulelwe umuntu okhulelwe usuke ekhuleliswa umuntu oyedwa kwenzeka umuntu esifazana akhuleliswa abantu ababili so lo muntu wesifazana osuke ekhulelwe kusuke kufanele ukuthi akadile nomuntu omkhulelisile ngoba usuke enomuntu omkhulelisile kunale ikhathi ke lapho kusuke kuthiwa umuntu okhulelwe umlisa athandana naye nomuntu omenzile ukuthi akabe nengane esiswini uyena ozoloku ekhulisa ingane ukukhulisa ingane ke ukuloke behlangana njengabantu abebekade abakhila ingane beloku behlangana ngekhathi ezithize baphinde futhi bakhulisa ingane uyabona so uma ngabe sekusuka lo muntu okuyena okhulelwe ehamba eya komunye umuntu ayolala nomunye umuntu ekhulelwe njalo ayikhona is not make sure akusahambi kahle akusahambi nje kahle enhlobo ngoba mangabe mina ngizwa kuyimina ukukhulelisile ngizwa ukuthi wena sowulala nomunye umuntu ubukhulelwe ingane yami izosakha vele isilonda lonto kumina ukuthi hawu lo muntu kushuthi lengane le ekhulelwe lo muntu inocezu lwami nocezu lomunye umuntu yebo ingane yakhiwa umuntu oyedwa kodwa manje ngeke izingiphathe kahle ngeke ngihlale kahle even ngiyibuka lengane ngizoba nokuthi lengane ikhulile iyaphuma yangahlala ebhodleleni ngenxa yokuthi usibani bekade engilekelele ikhulisa ngandlela thizeni isithunzi sami njengomuntu wesilisa lapho sikephi siphansi sehlile ngoba even lo muntu lo okhulisa lengane ngokuthi alale noma wengane yami naye mangimbona khona into ethi qifi enza ukuthi nginyanye even ngingathwa mhlawumbe uma ngane sengihlukene naye for the fact ukuthi wenza into ebhlungu kangaka egazini engithi igazi lami kuyingane yami vele showcase ngeke ngize ngimjabulele lo muntu ngiyohleze ngimzonda ngoba wenza into esimayifane naleyo ingane yami ikhuliswa uyena ngikhona ngiphila ha ukuthi sengifile uyikhulise iseke esiswini yazi ngcono ngisho umuntu ekhulula indaba ukuthi ingane beye uyondlila uhlale noma wayo wayondla bethenga ukudla mhlambe idle nayo ekugcineni kosuku igazi lami le uyikhulelisise iseke esiswini ayikhona angeke uze kuhlale kahle ngibonile lapha esidini lasine ungayiphathi kahle into ebangela ukuthi akayiphethe kahle yeba akayiphethe kahle ngokuthi ube nomunye umuntu wesilisa ebekhuleliswe ngomunye umuntu into engenza ukuthi ke ngithi akayiphethe kahle kakhulu ile ukuthi ube nomunye umuntu wesilisa engena nje just noma ngabe umuntu wesilisa kodwa umuntu oyihlobo sakhe uyabona umuntu oyihlobo sakhe igazi lakhe waphuma ubaba wengane yakhe ngemumva negazi lakhe nomuntu oyihlobo sakhe okuyinto thina abantu abayimazulu abahleze beyihlonipha kakhulu indaba yehlobo nje hleze siyibalekela ngisho ngathiwa ikubo kagogo awusondeli lapho awuqonywa ngisho uqonywa ngisho ngathiwa ngila eThekwini kusuka intombi yakacele esenquthe ngabe senkandle ngabe kuphi kuthiwe yakacele angikwazi ukuhlangana nawo for the fact ukuthi sihlobene ngenxa yesibongo yeba sazani manginomcimbi kithi ayizi manginomcimbi kuba for the fact ukuthi isibongo siyefana ihlobo sami leso how much more ke abantu bangandawonye abahlala ngandawonye ekuthiwa mhlambe uzalwa umzala kababa uzalwa umzala kama ihlobo sami leso esikhulu kabi ihlobo sami esikhulu kabi leso esiseduze kwami ukhombisile ungathembeki wakhombisa ungabi nandaba yabona ungabi nandaba lo ukuthi ungazi uyolala nomuntu wakini ngenxa yokuthi mhlambe wena ujabulile ngaphandle awujabulile kuba kwengane yakho khona kuthiwa ujabulile ke awumtshela ingane ukuthi awujabulile yini lese ikhipha ngoba nakusokhulelwe niyakhe kanjani ingane ungajabulile uyabona imibuzo eminingi ebengiloko nginayo ukuthi hawo nanokuthi even if kuthiwa ngikhuluma naye ke manje ngikhuluma naye usine uyabona ukuthi usine kanandaba akanandaba uyabona umuntu ongenandaba umuntu asifazana mabe seqomile uyabonakala uyambona umuntu asifazana seqomile uyabona uyambona seqomile uyahluleka ukufihla izenzo zakhe zizenze vele siveza ungamnandaba ngendlela esimangaliso uvezile ungamnandaba okukhomba ukuthi ukhona omunye umuntu wesilisa osemjabulisa kubhlungu ngoba umuntu osemjabulisa wesilisa umuntu oyihlobo sakhe kwakuye kuthiwe mabe ulale noma uthandane nomuntu wakini mhlambe kwenzeka nalala mhlambe kwakhona ukukhulelwa kwakuthiwa nizala ingane ekhubazekile
ngoba nenza ichilo nabandawonye kufanele ngabe niyayenza okubhlungu ngabantu bandawonye makuthiwa mebethandana kuthiwa abahlukaniseke isidalo yabona singayilwa thina njengamanje bona benosenzo ntambama ungathola ukuthi kuyobe kula vidavi thina siyalwa nje la siyayilwela nje into esingayazi mhlawumbe ntambama babe ula vidavi isinqumo esithathe ubaba mina ngisithandile kakhulu isinqumo esithathe usanele ukuthi angingakubeki isandla angingalwi nawe uyabona iphiwo zabantu ziyashiyana uNkulunkulu yakupha nje isiphiwo semfebo ekudalile ezulu nathi hayi cha thatha ngane yamnathi isiphiwo iyona into oyodla ngayo emhlabeni le ufika udle ngayo emhlabeni uthola ukuthi uthandana nalo kuno department of finance kuno department of education kuno department of banibani amadoda akho onke lawo iyona ndlela odla ngayo bayakupha imali bonke laba bantu uyabona ngoba isiphiwo sakho nje sasezulwini wazalwa wembethe umbethe kusho ukuthi sothini imfebo phecelezi ungayiphathi kahle yabona so nje lilonke bafethu engathi omunye umuntu obukele lento mhlawumbe owakwaba sesimene ethi masifane nalezi ningayikhalima izinto ezifana nalezi ngoba ziyohleze zakha amazinya abushelelezi einganeni zenu koba babazo begcine bengayithandi ngenxa ukuthi izenzo zena zibanga zinhle so qikelela ngaso sonke isikhathi ukuthi indlela enenza ngayo iyabajabulisa obaba beingane zenu bangagcini obaba beingane bengondli ngoba naka isizathu kuwena umuntu ongondla kangondli ngoba naka ukusuka kuyena ungabi isizathu sokuthi angondli nanokuthi enye into ebeyingenzeka labo ungathola ukuthi lengane akusiye yakhe usanele mhlambe yakhe usenzo lo wakubo kodwa siyayibonga into eyenziwe usanele engathi wonke umuntu angafunda kuyona ukuthi uma ngabe ngathi awuyiqondi kahle indaba ukuthi ingane yakho noma kuyona yini tshontsha ingane le uhambe uyokwenza i-DNA test ubuye nama results uwabeke phansi uthi naziya ingane kuyona yami ubona kanjani makwenziwe njani imali zami ziyabuya zokondla noma kwenze kanjani uyabona so sikhalimeni into ezikanjalo ake ngiphinde futhi ngibonge ithuba